Terus engkau dia ben sapa mun kaki merantau kak. Lek, kok pada embasa tina kaki Madura? Cuma apa sih kau biaya odi? Mun kok nang Madura? Catatan kau tak tahu. Tina lah sabar ya. Ladu aki baik. Mantar pareng na gampang nyari rezeki. Ya Allah, pelancar akhir rezeki tang lake. Tor rezeki para orang-orang lake seberjuang kang kui anak kui keluargana. Halo Mas. Iya sayang. Kakek mulai bila Mas? Paling dikit suri kok mulai. Apa? Kerong ya. Iya Mas. Keng anu boleh. Engkau siang kuya telasan laku kita meleh. Boh. Ini kita melih sayang. Jadi mikol mereka remi pese. Apa? Pola tak cukup ya. Cukup Mas. Keng tak jepok ruas si keluar ah. Pulang ke tiba ane Madura. Terus dari mak? Mun bisa melaki kaki beri Mas. Oh iya sayang, iya. Minggu kemarin lah melihakin nah, yang terakhir kamu. Iya Mas. Sekarang kong. Iya sayang. Demadin. Ngare war. Cuk las telasan ngare ah. Kan telasan ki lagu par. Sami mun telasan sampai pasti apakan na ya. Ya ambu kelura. Mending angkok tak tekiyar karamina telasan par. Abe lah sepo. Bentan di nak foto sebe ambe. Tak ring mending ngak kakek. Manton alak wis ora bejo. Las telasan kede tengan. Alhamdulillah din. Tang manto dua salah ko sor bejo. Laki na mana, ben laki na Fatma. Cuma karo situng coran sepelakang ko. Cuma tinggal. Lagi mana? Jadi mulai kan Fatma tak pelak kakek. Mun karo lagi na Fatma. Makin lagi kocak lah ko sor bejo. Cek tak teman beli kira bing sesebit leka. Ngarakin cek ketendin na. Ya beni tak pelak par. Pelakeng tak andik si ciluakin na. Dua apa guna lah aku jauh terlihat tina kibine ne maturdin. Mun kuro ada oleh-oleh na. Kok benikin kecak kan hak mantu din. Kok king diser tangan hak bini. Fatma kadang belence kirimin rangko orang. Masa ini tak tanggung jawab sebagai orang laki. Hush. Tak oleh ada iya par. Pak lah anak mantu. Tadi piten neben anak tibi. Teti kaki abentah kak orang na mantu na. Pada neben abentah kak orang na anak an. Pak. Kaki nak. Iya Pak. Teh. Iya beng. Lagi nak kita mulai ya. Kita Pak. Miki tak mulai sih laku lah telasan. Deki sore encan Pak. Oh iya. Ya emas kiriman suruh ke Bay Petra. Kelangkung gina kebele ke lagi nak. Iya Pak.
Hilang kok ki mau ya Pak. Laku marana pajian kelas, kok lah dana bentang laki. Abo tak tuju helu. Mayu pas buka dina. Wis tak usah Pak, takut emas tuh di Pak. Oh iya nak, tengah teh. Mayu teh. Iya Din. Pas gue tak belak mulai kena mana. Sejak pesan Petra le kirim me. Mulai kena Fatma. Cek kudu ki nggak kirim mana. Saya nggak kena tibi le kenyang Sarah. Ketika kakek ngokor pele ke anak mantok roda riri beri inpar. Mantok sekalara riri beri icung cung tela tuk langi. Kapan si tak kalara beri? Iya si aki. Terus menbuni dari apa? Cek abe lah tua. Lah tak gecang nyari pesaya tibi. Ya dari penganggep pepar. Mon karo sa beri korandi makai sakema abai mampu. Huh. Dua pak jia. Nasib orang tak pada par. Cek cak kecak. Apa boleh keng lakan tibi. Soalah ki pada tak temu. Anak sakema ku aku si bekal marangko. Lah turun. Takele. Iya Bu, dari Dima. Entar ke Pak, ngantar ki pesen Petra. Kele lagi le. Enja ki buru. Beda apa? Keng dik perlu ya. Enja Bu kenain main nenengi Roma ke tibi. Lakin tak mulai ya. Kita Bu. Mai masuk. Mas. Kakek le. Iya Kak. Nak kelam sayang. Takin kita mulai ngin ya. Bandeng keng latan di ongkos ya mulia le. Mapan ya le. Mapan Bu. Cak tahu beda kaki di nak rubing kau pada meliaki le. Oh anu boy sayang. Kalau kaki di reka-reka kelam piki mapan. Pergi kali Fatma boy malah pada telas. Kok ki mau lihat Bu? Le. Cek kaki Mas, pas mau cak ada iya tak tahu niser kali Fatma. Justru kok keng niser. Malah pada asalen las telasun. Soal lah, mengkaro lagi nak tak kira meleki kelampi sayang. Ya mungkin niser. Sepas beri reka are. Ara apa mau diminta lagi boy bi kakek? Le Fatma ro odin 18 Mas. Cek saja ngocak ni beni. Orang tak andi ria biasa, raja perasaan nah. Ya Bron. Cereng sakoni bareng kakek. Keng dingko tambah dia. Sekelangkong bun. Si are kenco bentang kanca. Oh iya bun. Maaf bun sepe. Deman pala ko na. Banyak mudik lah Bron. Lakukanlah telas sen. Kak kita mudik ke ya. Kilong molong apa bun.
mak pula bisanya lintang bini Madura. Iya Pron. Ajilah tanggung jawab kakek sebagai reng laki. Tak peduli apakah celenodin kakek melarat atau berkempang, reng laki yang tanggung jawab besar. Kelangkong bun. Kok ki lanjut dari seharian, mak pula oleh tambahan. Halo kak, Ile, tak Molly ya kak. Molly ya le, ya keng ki resarian. Kina aja ngaja kak. Korlaan di ongkos tuli mole. Ya mun karo ongkos bede le. Cuma kita asalin aja. Terus matua tak culun na. Pas pakuwa amun mole las telesan pas karaoke entar en main beria. Iko cangko ala ko kacau. Nah, Iya kak, tengate ya. Mun lamare tuli mole. iya le. Pron. Mon puto apa tuli dana ya. Engkau ki mulai ada ki kamu leke. Pola kakek apa ngarua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Mat. Dul. Pila dah temat. Kelok suri dul. Anu sayang sarong saya tah celeng rokala di dalam. Peto juga lu. Ya aing reh ngenum dulu. Baro ko mulai udah nyaman. Dah remah kabar mat. Alhamdulillah sehat dul. Kaki dah remah. Ya dah iri ya. Hidup segan mati tak mau. Oh ya dul, ya sarong kebayi pejang telah laku deh. Sekelangkong mat. Ternyata makai setiang kau benggak LDR terpisah oleh jembatan Suramadu. Kaki pekuninga kan kok mat. Ya apa mbak lupa dul. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Le, Kak,
Apa sih ketangis sih, Le? Kaki bingko songku tak muli ya kak. Engkau bukela tos antosen. Seporan na, Le. Kok keng kire sarian. Mak pola oleh setambahan. Kok karo oleh hari ya, Le? Seporan na. Kok tak bisa milaki ang kuyan si mapan. Tak apa kak, pokok kaki mule. Bagingko ban kake. Telasan ria tada pita na ban are-are biasa. Pada jauh dari kesampurnaan. Ada arwah aki tang kegagalan ngempun tanggung jawab sebagai orang laki. Cek sake yang kok penternya repese. Peding kaki tak kira melas yang hari ya, Le. Wis kak, wis. Tina kakek tak usahnya laki aban tibi. Ariela keris takdir engkau ban kakek. Kodi sebagai orang tak andi. Iya, Le. Telasan ria. Engkau tak butuh angkuyan semapan kak. Engkau karo terong ngobak panganggep orang. Bahwa kakek salah kau kacau na. Bedale olen na. Cara ngedak remele. Mayu peser ya bagi ke bapak kak. Dek remah. Men kok tak ada berdaan, Le. Bahkan kok terus berda. Cuma apa dia tak sukoni kelu. Pola enje kak. Mon pola na, Le. Reng tua tak ngarep apa diri nak foto na. Tak ngarep berin ban semacam mak. Cuma hari sebagai pengestu diri nak foto. Sekelangkong ya kak. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaki cong. Eki pak. Allahi bukratan wa asila. La Bila datang cong. Beri suri pak. Langkung jina. Beri lagi kirimin pesan Petra. Eki pak ada pada. Mai masuk dulu cong. Mai si pagi jajan naro. Eki pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek le ban laki na. Iya puk. Bila sedatang le. Malam aku. Mau nanya mau datang sorbo jadi malah oleh nale. Cak jia akan tata salen lek kamu kelas telasan. Mas. Dua apa mengelola lagi Fatma cong. Cik makai kocak lah kau jauh na. Tadi oleh na. Ni kabula ke tuan rezeki pak. Saborana sekone. Maksudnya kakek apa? Abi di pas saya budu ibuan dari kangko. Pak, Pulang kau kilir kencik ketin di nerua bi kaki ya. Situ dah beri pas saya budu ibuan. Beni dah iya pak. Tocu natang laki ria. Keng tero aberi apalan las telasen. Tak butuh. Engkau tak butuh kau diberi lakian kakek. Mun kau las telasan tak bisa nyalinin binin lekah. Cepat tak makan tak culup saya kangko. Kengak iya. Ngabina nanu orang ria aku tuh siap bentunyan na cong. Beri kau siap situ dunga bolong. Keruncan beri lah kau kejauh na. Tapi tadi leolen na.
Ya celing tang mantu situng reng. Arya gempurna orang laki sing ngerti ketanggung jawab. Bini yang kuwi emas. Mulas telasen, ini lagi kelampi saya mapan. Mun kakek pernah melihat apa ke bini na? Tun ketun reng lagi tak guna. Kak! Are telasen aropa aki are kabungaan. Akompol satretanan patang sampeng sabeleen. Coma tor kadang telasen dadi kembang kasosaan. Bila telasen ika boy ajang cukon-cukon matau tunyah tor angkuyen. Akhirnya telasen karo bisa iki orang-orang tertentu. Orang-orang se haus validasi tor pangakuan seaben mampu mele angkuyen semapan. Dampan sesoki kata moyan, semisken atelas bi tibian. Hal panikah jauh dari esensi telasen sesa ongkuna. Kotuna, telasen panikah momen berbagi kabungaan. Tak usah manteng soki misken ataretan, sakapina berhak bunga neng are telasen. Allahu Akbar, Allah. Kami keluarga besar Mata Pena mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allah